Barki priča kako iz ljubavi prema računarima, igri i psima uz malo kreativnosti i znanja nastaju dobre aplikacije. Milan i njegovi partneri su kroz druženje odlučili da naprave start-up preduzeće. Jednog od njih sam upoznao pre 10 godina baš u Crnoj Gori ovdje u Herceg Novom. I upoznali smo se tako što mi on pokazivao svoje kućice, tad je imao kerušu koja je štanila haskije male. I tu smo krenuli u priču, obojica smo povezani bili sa tim nekim IT tehnologijama, tako da smo nastavili dalje neko saradnje, druženje. I od 10 godina posle rodila se ideja da pokušamo, pošto ja imam dete koje stalno hoće da se igra na mobilnom telefonu, a brinem da li je to za njega dobro, da li može išta da nauči ili nešto slično. Tako da smo onda došli kroz priču do tome zašto ne bismo napravili neku igricu koja bi bila zanimljiva deci, a gdje roditelji ne bi brinuli da li dete gubi vreme, nego da može nešto da nauči, a što nije čisto škola ili tako, nego nešto uzgrad usput da dok se igra da može da pokupi. Milan je dakle napravio mobilnu igru za Android platformu. U njoj imamo više različitih rasa pasa, tako da ima taj edukativni moment da dete može da uči kad tapne na karakter, na psa, kakav je taj pas, odakle, koliki je, da li možda živi na polju ili u kući, da li ima potrebe za negovanje veće nego neke druge rase. I zato je možda zanimljivo i za roditelje, zato što osim igre, dete može nešto edukativno da nauči. Ova start-up kompanija od početka vodi računa i o društveno odgovornom poslovanju. Ukoliko se kupuju neki poeni u igrici, to 50% od tog iznosa će da ide u projekte namenjene zbrinjavanju životinja, kao što su neki azili i sl. Milan primjećuje da veliki broj roditelja djeci jednostavno dozvoljava da igraju igre na telefonima, a da prethodno ne provjere o kakvim je sadržajima riječ. Razlog zašto smo uopšte krenuli ovo da poradimo, zato što smo primetili, ja sam primetili lično da moj sin, on voli razne igrice, ali među njima je dosta tih destruktivnih igrica. Znači, dosta tu ima igrica koje mogu biti uredljive ili su jednostavno nasilne, vidi se krv, ne znam, u nekim igricama, odsecanje glava i slične stvari, što mislim da nije dobro. I nije dobro da se uživljavaju takve stvari. Onda smo htjeli napravimo neku igricu koja jeste kompetitivna, ti trčiš, boriš se protiv nekog prijatelja, izbjegavaš, ali nema ubijanja, nema nasilja, nego jednostavno pomažeš psu da pronađe kuću svoju preko raznih prepreka. I mislimo da je to možda nešto što bi moglo da preuče decu da igraju, a da roditeljima ne smeta zašto ta deca igraju takvu igru. Bark je nastao prije godinu. Želja im je da dobiju sredstva za svoje start-up preduzeće kako bi razvijali igru, uvodili nove rase i kreirali nove svjetove. Igrice i igre nisu isto. Ja bih igricama nazvao sve ono što je počelo 70-ih na vamo, a nešto poput Tetrisa, poput Pac-Mana, to bih nazvao tim malim igricama ili eventualno igricama koje se pojavljaju na mobilnim telefonima, ali igrama bih nazvao sve ozbiljnije naslove koji se igraju na desktop mašinama. Mislim recimo na World of Warcraft koji ima 12 miliona korisnika, EverQuest, League of Legends i tako dalje. Srđan je jedan od 700 miliona igrača na svijetu. On je i profesor vizualizacije i računarske grafike na PMF-u. Pratimo od ovih igara koje su jako popularne, League of Legends, koja, ja mislim, po onome kako se razvije, kako su je napravili njihovi autori, ima sve šanse da se takmiči sa nedostižnim, da kažem, World of Warcraftom, iz prostog razloga što je ta igra besplatna, mnogo manje resursa zahtijeva da se pokrene na računaru, onda dosta je pravedna, ne postoji ništa u igri što vi možete novcem da kupite da vas učini superiornim u odnosu na ostale. A igranje igara vas možda ne čini odmah superiornim, ali vas uvodi u ogromno društvo različitih starosnih dobi, obrazovnih profila, godina starosti. Mnogi igrači zaista i jesu superiorni, natprosječno su inteligentni, ali i talentovani i uspješni u različitim oblastima. To je i razlog što neka djeca koja imaju problem u socijalizaciji društvo traže u tom svijetu, smatra profesor Kadić. Osim druženja, igranje igara može biti korisno i u obrazovanju. Može biti takako korisno za dijete, pogotovo ako se u nekim ranom stadijumu, a to jeste stadijum od 10 godina, otkrije odgovarajući, da kažem, poteškoće u učenju ili learning disorder.
u tom smislu računare, odnosno programi koji se mogu koristiti na računaru i tekako je, da kažem, potreban, recimo za ljude koji pate od disleksije, disgrafije i sličnih. I ne samo to. Djeca koja igraju razvijaju maštu. Radnje igara bazirane su na istorijskim činjenicama, a češće na dijelima naučne fantastike. Jedan od kultnih naslova poput Obliviona za predložak te igre, odnosno u nastajanju te igre, je oko 40 knjiga iz oblasti fantastike na neki način iščitano, pročitano, da ne kažem potrošeno, da bi jedan takav nastavak nastao. Razvoj i igranje igara počelo je 70. godina prošlog vijeka. Napredak je nevjerovatan. Toliko da vuče razvoj računara, ali i mijenja druge umjetnosti, prije svega film. Ulaganje u igre kreće se od 1 do 5 miliona po verziji i ta industrija je najveća industrija zabave na svijetu. Nijednog glumca kojeg vi možete da se sjetite, bez obzira da li je dobio Oscara ili ne znam kakvom blockbusteru da je glumio, svi oni zajedno nisu zaradili koliko je jedan crtani, da kažem, lik iz neke od najpopularnijih igrica, uzet ćemo primjer Mario Bros. Ako njega uzmemo za primjer, ja sam siguran da je taj mali čičica zaradio mnogo više para nego svi ti glumci zajedno. Taj čičica i svi ostali likovi iz njegovog svijeta ne utiču loše na ponašanje. Ne postoji ni jedna studija koja je dokazala da se na dužem nivou igranjem odgovarajuće nasilne igre vi postajete nasilnik, ne znam, posle 3 ili 5 godina. Na kratkom, da kažem, kratkoročnom nekom periodu pokazuje se za djeca koje igraju neku vrstu nasilne igre, ko sebe razvijaju odgovarajući osjećaj reakcije, odnosno agresivne reakcije na agresiju. Ali ništa bolje nećete proći ni kao dio navijačke grupe ili neke druge, da kažem, udružene timske aktivnosti. Ovom gejmeru igre nisu smetale da postane univerzitetski profesor. Zato tvrdi da se ne može govoriti o igrama kao o opasnosti koja može prouzrokovati i zavisnost. Postoje, kaže, kod nekih igrača određeni poremećaj ponašanja, ali i za njih uzrok je prvo treba tražiti van svijeta igara. Kada se priča o igricama koje su najpovoljnije, odnosno najprikladnije za djecu uzrasta otprilike do 6 ili 7 godina, jedna od online lokacija koja može biti najprikladnija za djecu tog uzrasta je sajt Friv, odnosno na adresi www.friv.com. Iz razloga što ovaj web sajt omogućava, iako su igrice povučene i nalaze se na drugim web sajtovima na internetu koji omogućavaju online igranje, web sajt jednostavno svojom funkcionalnošću isključuje sve ostale linkove ka drugim web sajtovima koji djecu tog uzrasta, možda i najranjivijeg u njihovom uzrastu, može dovesti do nekih neprikladnih sadržaja ili možda i prikladnih, ali van kontrole roditelja. Iz tog razloga sajt friv.com može biti preporuka roditeljima da jednostavno mogu slobodno, bez pretjerane brige, ostaviti djecu da igraju, da mogu da im povjere da izaberu igricu iz široke palete dostupnih igrica koja ih može, između ostalog, može edukativno djelovati na njih, jer neke od njih omogućavaju učenje osnova matematike, na primjer. Tako da, osim, naravno, u slučajima kada roditelji moraju obratiti pažnju na igrice, odnosno na izbor igrica njihove djece koja mogu uznemirujuće djelovati na njih. To je naravno roditeljska procjena u tom slučaju. Internet nije samo mreža računara, nego i velika neformalna zajednica s vlastitim kodeksom ponašanja. Pravila ponašanja na internetu slična su onima u svakodnevnom životu. U nastavku, evo nekih osnovnih pravila online ponašanja. Ne šaljite mail ljudima za svaku sitnicu, pogotovo ne ako vas ti ljudi ne poznaju. To je stvar učtivosti. Mnogi mail koriste za veoma ozbiljne stvari, često i za posao, te im previše nepotrebnih poruka samo smeta. Ne šaljite lančana pisma, to jest pisma u kojima se od primaoca traži da ga umnoži u određen broj primjeraka i pošalje drugim korisnicima. Potpišite se na kraju poruke. Ako se potpišete, komunikacija biva mnogo lakša. Odgovarajte na mail poruke.
To je također stvar učtivosti. Ako podrazumijevate da vam se ljudi javljaju mailom zato što imaju dobar razlog, red je da im na poruku odgovorite. Provjeravajte adrese na koje ste uputili poruke prije nego ih pošaljete. Koristite polje za temu poruke, subject. Njegova namjena je da u par riječi naznačite sadržaj poruke, a to može mnogo da znači i kad se nakupi veliki broj poruka pa treba među njima pronaći neku određenu. Ako ste nekom poslali poruku, ne očekujte da ćete odgovor dobiti odmah. Obratite pažnju da je tekst poruke uvijek suvoparan i da ista rečenica koju ste napisali s jednom namjerom primaocu može da izgleda potpuno drugačije. Ovo je naročito čest slučaj sa sarkazmom kog primaoci po pravilu tumače za ozbiljno. To što ste se vi smijali duhovitošću vaše poruke ne znači da će poruka s druge strane djelovati duhovito.